Hier kerdan ulamen yamal banyak Korea kaneka balon di or award menta usnam tang nakadau jong Ronaldo. Nga pediang subhaya pi ki perlok ki baju kerjaan bat ki basuk tenat ban page ki video ha kaneka channel. Ulamen yamal ha ki diki benai baladap udon ha ranking banyak Korea kaneka balon di or award udon ha kerdan kebaningkong. Dek tang hadin ba ulamen yamal umla ban yalam ya kari jong bat umla ban lekai ba. Ha ka jingaleka UEFA Nation League ha ka final Persia ya ke Portugal ka jingaleka jong ka UEFA Nation League kari ka jong ulamen yamal ka Spain kala sya remno ya kari Portugal kabala yalam da Cristiano Ronaldo ulalekai bah hadu kata bat ulayalam sendon ya kari ka jong banyak Korea kari ka trofi UEFA Nation League bat kabala pendong sendon ya ulamen yamal man her kerdan banyak Korea kanika balon di or award kumju uru ulamen yamal ha ka jinglekai bat ka klub ka jong ka Barcelona ha ka jinglekai jong ka UEFA Champions League kelas kut no tang ha ka semifinal Persia ya ka Inter Milan kat kum ki kubur sport na Fabrizio Romano loong ba ya ka nika balon di or award la update mai biang ya ki spongut ki player ki badon ha ka top 10 ubawan ha ka kerdan ka banikong daihi Ousmane Dembele ubadai nakari France bat ka klub Paris Saint-Germain. Ubawan haka kerdan ke Baar dai Rafinha ubadai nakari Brazil bat ka klub Barcelona. Ubawan haka kerdan ke Balai dai Lamine Yamal ubadai nakari Spain bat ka klub Barcelona. Ubawan haka kerdan ke Basau dai Achraf Hakimi ubadai nakari Morocco bat ka klub Paris Saint-Germain. Ubawan haka kerdan kebasan dai Mohamed Salah ubadai nakari Egypt bat ka klub Liverpool. Ubawan haka kerdan kebahandriu dai Vitinha ubadai nakari Portugal bat ka klub Paris Saint-Germain. Ubawan haka kerdan kebahnyau dai Kvaratskhelia ubadai nakari Georgia bat ka klub Paris Saint-Germain. Ubawan haka kerdan kebapra dai Fabian Ruiz ubadai nakari Spain bat ka klub Paris Saint-Germain. Ubawan haka kerdan ka bakhendai dai Nuno Mendes ubadai nakari Portugal bat ka klub Paris Saint-Germain. Ubawan haka kerdan ka basipau dai Kylian Mbappe ubadai nakari France bat ka klub Real Madrid. Te kine ki spongut ki player ki barung haka top 10 banyak Korea kanika balon di or award menta usnam arpsan lahir kerdan ulamen yamal ha ka ranking kebalai ki Rafinha ha ka ranking ke Baar badang ne hi Ousmane Dembele ha ka kerdan ke banikong te tangkat ne podlog ngin saya sampai dah ki next video kublai pun